Zdravo, zdravo, momci kreševljaci, da li znate gdje je selo Vranci? Kreševo, drevni gradić u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine. Od 1463. Kreševo postaje jedna velika kovačnica. Udaću se za onog ko mi potklije ovo jaje. Potkivanje jaja u narodu znači isto što i vraga potkovati na ledu. A za onu legendu, jedna potkovica može se oženiti. Ti si potkivao i sa dvije, jel da je? Da, i sa tri. I sa tri. Onda smo mogli, pa i ja isto, onda smo mogli imati po dvije, tri žene. Da. Kasno, moj Milane.